لیا سرک اوه کل پارێزگاها دووکێ تەدید ژاریە ساخڵامیە بێ پێشکەوتنێکی ناوعی هەیە لێرێ نەخۆشخانە هەنە بەش هەنە ناوە نەخۆشخانەدا و چارەسەریە نەخۆشیە پەنجەشێرێ دیکەیەندی خەڵک بیوە کەس تووشی بێ نەخۆشیە گران نەبە ئەگەر کەسێکی توش بێدی قەدەرا خودێ هەر لە سنوورێ پارێزگەیە عیلاجەوی تێتەکردن. دکتۆر زەکی عەلی محەممەد ڕێبەبەری سەنتەری ئازادیە ئەنکۆ ئازادی ji bo nexweşiyên xwên û penceşêrê li dûkê gelme. Diktor demata baş be. EDF senterê te vekirî gel û jariyê kwalitî ve, jariyê daw dermanan ve, jariyê amîran ve. Ta çend garantiye ji bo ku bawekî baş îlaca nexweşan bikin. زۆر سپاس بۆ وێ دەرفەتێ و سپاس بکە. ڕاستی یعنی مەچار پرۆژێ سەرەکیت هەین ئەو جیت پلانên استراتیجiyê سەحلەمیە دووکێدا بوو بۆ ساڵێ 21 و 20 yani هەتانەکە طبعا li demê hikûmeta Herêma Kurdistanê kabînane heyb seroketiya Rêzdar Mesrûr Barzanî ew jî pêk tên çar projeyên serekiyê Cerxana Tenduristiyê û xizmet pêşkêşkirina xizmetên penceşêrê li Duhokê. Heke mirov amaje pê dat êkişwan nîcenkirin û nîkirina nexweşxana hawerhatinê ya berê nike dîvîte nexweşxana seratanê û pêkê 106 textê nivandinê û zaîden pêşwazî û destnîşankirina berwext taqîgeha hekûtbêjin ya pêşkeftî tîşk û sonar û ev hemî dê li twêrê kar kin û dê alîkariya nexweşê dimekin. Eke dî jî ji projeya ew ew yani avakirina senterê lînakê yan bêjnê Lineal Accelerator ew jî êkeş beşên yani çareseriya penceşêrê tîşk ew jî dihête avakirin û înşallah wextekê nêzik de dê xizmeta xwe pêşkêşkir bû xelkê Duhokê. Proje meyesiyê ew jî ew ê çareseriya çandina me jî hestîkî li Duhokê û wextekê nêzik de dê tîmê me û stafên me ê dujdara wê Nersa dê birekeyne İtalya bû taqîkirinê meşqkirinê înşallah û dê ew jî dikevîte karê da û yê çarê jî ew e berhevkirin û berfirehkirina beşekî ji nexweşxana hêvî da meselen ew senterê jînê çareseriya penceşêrê ya zaroka li wêrê kar kir û ev hemî bine meselen ku dibêjin tiştekê gelekê girin bû jêrxana sexlemiyê ya penceşêrê li Duhokê. Belê kewata ev cihev taybetîk nexweşxana Tangaviyan ya berê wekî te gotî bi van hemû taxteyan bi van hemû stavî avahî kevîte xizmeta nexweşên penceşêrê da giring e. Kewata diktor jariyê kwalitî ve daw dermanan û di heman dem da amîrên pêşketî gelo li van senteran çi heye? Yani bi rastî mefrûd e amîrê here pêşkeftî bihêndana xastan çareseriya penceşêrê yani wê serdemane û high quality û nisbeta dermana heta radekî derman texsîlî tê de nayê tekirin hikûmeta Herêma Kurdistanê hewlê dibe yani çare yani daimen berheviya van dermana yani teqrîben bû mevirêtiyet û hindeş wan dermana jî ji Bexdad hên bes ne li wî ekûtbêjin astê yani pêdivî bes sindoqa harîkariya nexweşê tûşbûyên penceşêrê rolekî gelekî giring طبعا gel Sahlemiya Duhokê û gel Wezareta Tenduristiyê teqrîben bara pitirîj dermana têne amadekirin û têne pêşkêşkirin û wekî dî jî yani xizmetê me yani Kewata ku pêdivî amîrên pêşketî nehatine dabînkirin bû van sentera? Nayê têne dabînkirin ça ev hemî ewelî da jêrxanan bêta bakirin piştîngê dê amarê here pêşkeftî hêne tê da û dê xizmetê dabin. Paşa diktor yani em ê çîne ser vê nexweşiye ev nexweşiye gelek belav bûye. Li Hewlêrê jî belav bûye, li hemû cihan belav bûye li Silêmanî yani sedemên belavbûna vê nexweşiyê di niha da bûçi vedgere gelo tu zanî salên zû yani kuma 100,000 kes dema kesek tûşî vê nexweşiyê bû cêserin cêbû. Lê niha bûye ihtiyadî yani sedem çi ye?
سدم گلک اگرن که کار یعنی نه یعنی راستی پیشو دمر بیش گلک بالا بوی بس اگه مرو بهیر بینی برای حادث گلک یعنی هاکار اتحادین دو بهت پیشچاپ یعنی ایک شوا مثلا بری فتره که تو مارکنا پنجشیر ندی آستی دابو نکه تو مارکنا نخوشید پنجشیر دهو که اربیل سلیمانی سیستم که بیگ بگیره دایا و گل بغدادی گیره دایا اوه ایک یا دو یعنی آمیرت اکد بیشن دست نشان کردن پنجشیر نکه گلک پیشکفتینا و تقریبا مبارا پترش من آمیرایتین الوان اکد بیشن الپاریزگرا و دكتنا خدمات ده أبجد شكل جالك مهمة تشتدي إنه مثلا خلك ما بين كده قصدش دربي ولاتي كده كنا تركيا إيران سوريا نكبر بترش حوالات مات هنا سنترت ما وهنا ياخد بيجن بيش وازي كرن وخدمات جزاري بوانتتا بيش كش كرن يا دويجي يعني طبعا رجاو وجمارات بيك بجري داينا يعني مثلا بدي وقت داعش بهن الدهوكي أكنجي الدهوكي مليون كورب عيبون بشبه كروجا كبون 2,200,000 طبعا هكو برحالة دي بيجيت والله يا بجالك رجع زي دابو بس هكتو زي جمارة زي دابو بس هكتو رجع در بخي تقريبا نفس الشيء وجهي أماجي يجي ما أكد بيجن أمارة 2009 حتى بيقوا بمئتين الفيرا العراقي همية يعني هكو مرو برحالة نوصل تتبع الله بكرن وبراستي يعني حتى يجبن خطي مثلا جهاني دهوكي كردستان بله دکتر یعنی نابه سرطان نابه که مترسی داره فضان یعنی نخوشه که کشنده ایدی مروی حتی نابه پیچک زندقا مروی دیچه برحال دکتر یعنی ام بحث بان همو بکرنا سنترات کن لدوی که بو چاره سر کنه نخوشه پنجه شری که واتا گلو لدوی که تبحث آماره کر آمار گرین گم بزن بین گلو بالتحديد حتی انها لسنوره پارزگاه دو که چند هل گرین و نخوشی هنه يعني الناشئ بيجي كتشان هالجيل تاين بس مثلا صالنا ما يتاين مثلا تو ماركنا نخوشين بنجشيرت مثلا بهمي جورت وان ويعني تقريبا 2000 و چمردي ورا حتى نك ثابت يعني نهندي وزيد مثلا 1000 وصادن 1005 1000 وهل ثابت انه هكو مروف ريجي در بخيت دوكي صالت باربن يعني نجا لكن وخدمات جيتيتا بيشكش كرم وجهي اماجي يعني بروفيجي تقريبا 25 حتى 6 صدى اويتهين وقصد دهو كيت كان انا عددية كردستاني نا اكن جيت دهو كان احتمال اكن جيت ميسلبن احتمال برايت مانا اوش مثلا نشوش ابهاتين برايت ميت ازدينا ابهاميتي خدمات وادجرم بس افانتو ماركنين نشك اكن جيت دهو كي لو مثلا دي بروفيحات بيشكالة قبلندا بس نلوي استيا وبيتيتا قلتت وهمي مثلا ستاتستيكو امارت موجود ووكي يعني جالك تغيير تدانينا من ابد خلق بطرسي تبراستي بس يعني جالك تشت نوع سايشتي تينا بالا بكرين ابا اكويديجي چارة سرين وكا جالك بمفاترش بري 10 سالة يعني بري 10 سالة احتمال وكي تقولت انه نبيوه جالك مظلوم بوا ايديبو نكا جالكش نصافت ما تينا چارة سر كرين وتينا قرطال كرين بس يجرنج او هندي زيتر بهن خونيشا مبدن وبهنا دست نشان كرن زيتر دي مفايا چارة سريع جالك بتر بيت وهي بيا معه انه كس ان شاء الله تشنا بيت وهمي صح سلامت بن بله دكتور هلبته جالك كس هنا دبيجن از جالك ساقلم و جالب خباوره و دي نفحصات كتو نتيت دكتوري و يعني تديت هما بركي افمرو بكفت دنيا كان خوش على درچون كاتا تو که دكتوره که تایبت من پاسپورت بگمان دیواری دهه شیرت تا چنه بو خلک بگشتی که خلق به زیزی فحصت خواب کرد زیزی خادیل تندرستی خادر کبید اگر خودی نکرد نخوشه که وصاجی بود دست پی که بود امروز شد هیدی چاره سر کرد صدا هفته نتایج خدای هندی زیتر منو دست نشان بکرد بتر چارسی فایده بیت يعني وجالك شمونتينا قرطات كريم تمامي لورا يعني جالك جرين مرو هر شيء بعد هر صالة كي يعني بيت كنت بيجن طاقي جهن يشتي بكت واحتمال مثلا عندك شوان مثلا عندك تشتت بيجن يتوراثيجي يتهين البنجشيري او يتواصل لازم هر كان صالة مثلا بينا يعني دس نشان كرين وبزيترين وقت مثلا شهر اليوم بيتكرين لانه عندك شوان وراثيا يعني يتهاين بجري الله ولو جالك مهمة انه او بترش خلقي عادي مثلا دس نشان كرنا بكن وبينا شهر سر كده
بله برئیس دکتر زکی علی محمد ری و برئیس انتری آزادی جبو ناخوشیان خوین و پنجشیری لدوهی گید گلمه بو گلک سپاس دکتور